Poštovani gledalci, dobar dan. Kakve su prognoze kada je reč o prinosima i kvalitetu žita u ovogodišnjoj žetvi i kakva se cena pšenice očekuje? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo od našeg kompetentnog gosta Vukosava Sakovića, direktora poslovnog udruženja Žita Srbije. A šta se i kako može uraditi u objektima za smeštaj životinja kako bi se izbegle neželjene posledice klimatskih promjena i obezbedila adekvatna mikroklima za životinje? O svemu tome više u razgovoru sa našim gostom, profesorom doktorom Dušanom Radivojevićem sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. I ovoga puta predstavit ćemo vam jednog od dobitnika priznanja najbolji etno brend Srbije, a od njega ćete čuti nešto više o jedinstvenom pečenom siru sa dodatkom slanine i pršute. Od našeg gosta, urednika izdanja Etno brendovi Draga Delića, saznaćemo zašto i kako treba podsticati izgradnju i stvaranje etno brendova u Srbiji. Pored svega navedenog, bit će reči i o Vojvođanskom udruženju varjača. Muzejska priča ovoga puta tiče se zaprežne selice za strna žita. Dobrodošli u naše dobro. Gledalci, ovo što vidite na vašim malim ekranima jeste proizvod jednog od dobitnika priznanja najbolji etno brend Srbije. To je Milan Miletić iz sela Laćisled kod Kruševca. Inače, proizvođač, mogu slobodno tako da kažem, jedinstvenog pečenog sira sa dodatkom pršute i slanine. Dobar dan i dobrodošli u naše dobro. Dobar dan i vama. I tu je gospodin Drago Delić, ako mogu tako da kažem, jedan od glavnih krivaca za dešavanja oko etno brendova, odnosno konkretno urednik izdanja Etno brendove iz Srbije. Dobar dan i vama i dobrodošli u naše dobro. Dobar dan, bolje vas našli. Gospodine Deliću, šta je to, da se najpre dotaknemo tog nekog globalnog, što bi se reklo, stava prema etno brendovima? Šta je to što nedostaje etno brendovima u Srbiji da bi prosto snažnije, da kažem, bili prezentovani i svetu i regionu pre svega? Pa prvo nedostaje sama ta priča vezana za brendiranje. To je bio jedan od povoda da mi eto i pokrenemo i izdanje i celu ovu priču i nagrade koje prate celo izdanje Etno brend godine. Tako da nekako je kod nas je malo ta tema zapostavljena. Recimo, da navedem neke primjere iz sveta. Primjera radi recimo španska pršuta. Kažu da je rasprodata 2 godine unapred. I tamo mali proizvođači koji nisu, ima i većih, ali ima i baš onako malih. Ali oni su svi umreženi i oni svi znaju za koga rade. To je jedan lanac. Na kraju tog lanca se zna ko to, da tako kažem, objedinjuje, skuplja i koga dalje isporučuje na tržište. I onaj mali proizvođač, on ima zadatak da proizvede tu količinu koju je on dogovorio sa nekim. Neki malo veći, neku veću količinu i tako dalje. Suština je da se taj proizvod pravi za poznatog kupca, odnosno da je unapred prodat. Bolja definicija, da je unapred prodat i da onaj proizvođač koji to radi, njemu je zadatak da to uradi po odgovarajućim standardima, pravilima i tako dalje. Mi imamo kod nas slične primjere, recimo zlatiborske pršute, ajde da kažemo možda u komšiluku najbolje plasirana možda njeguška pršuta u Crnoj Gori. Nekako ta receptura se najviše odomaćila u smislu da je svuda prepoznatljiva i da može lako da se kupi i da nema čak, ja mislim, ni neku baš preterano visoku cenu. Mi smo u toj priči tek na nekom početku, ja bih rekao, bez obzira da li je reč o pršuti, o siru, znači nekako nedostaje nam to da od nečega napravimo brend, da od nečega napravimo ime i da to nešto bude traženo na tržištu. Da bi se to napravilo, taj proizvod mora da ima odgovarajući kvalitet,
što znači saradnju sa odgovarajućim naučnim institucijama, ustanovama i tako dalje, i mora da ima i određenu neku finansijsku podršku u smislu ukrupnjavanja, umrežavanja. Zato smo mi celu ovu priču i počeli u saradnji sa Zadružnim savezom Srbije. Jer Zadružni savez Srbije upravo radi na ukrupnjavanju tih malih proizvođača, njihovog spajanja u zadruge, jer svi oni, bez obzira koliko ih je, troje, četvoro ili desetak i više, imaju zadatak da proizvedu, a zadruga to objedini i kasnije prodaje. To je upravo pravi put, čini mi se. Znači, pravi put. Znači, to što ste govorili upravo. Znači, ukrupnjavanje tih malih sitnih proizvođača i pravljenje proizvoda za neka veća tržišta. Veće tržište traži veće količine. On se ne zadovoljava sa malom količinom. Znači, traži odgovarajuće količine. To imamo dosta primjera da, recimo, ne možemo da udovoljimo neke potrebe ruskog tržišta, da ne pričam kineskog i tako dalje, jer oni traže odgovarajuće količine i traže uvek isti kvalitet. Dakle, kvalitet imamo, količine trebamo. Jeste. I to je recept. Gospodine Miletiću, to sam pitao i dobitnike priznanja, prestižnog priznanja, mogu slobodno tako da kažem, koji su već bili kod nas u našem dobru, pa moram i vas, eto. Odakle ideja za pečeni sir? Pa, znate, ideja nije moja. Ideja je moje mame iz 90. godina. Mama je inače šnajderka i dosta kreativna osoba. I u vreme dok sam ja bio student ovdje u Beogradu, ona je taj sira pravila. Imali smo krave tada na domaćinstvu i pravila je sira i vežbala je svašta nešto, padalo je na pamet. I došla je do tog nekog trika koji je definitivno originalan. I taj sir nam je slala u studentski grad, gdje smo mi to jeli sa cimer i tako dalje. I studije su se završile, svi koji na svoju stranu. I imam jednog prijatelja Ivicu koji svaki put kad se setnemo i čujemo, on me pita: Milanče, kad ćemo moći da onaj sir Žikijev kupimo u Maksiju? I onda sam ja pre 1-2 godine rešio da zaustavim sve neke okolne poslove koje sam radio i da 1 godinu se posvetim tom poslu i vidim da li taj sir vredi ili ne. Tako da nam je sada ovo prva godina u poslovanju. Ja kao tehnolog nisam ništa menjao u recepturi, jer to je toliko savršeno da tu ne treba ništa dirati, samo praviti. Ovo nam je prva godina, kažem vam, radimo veoma male količine, mleko je naše. I ovo nam je probni balon da vidimo da li priča vredi, da li je sir valjan, da li treba nešto možda promeniti dok su još serije male. Tako da osluškujemo svoje kupce, imamo svoju stranicu na Facebooku kao Pečeni sir sa slajnom i trenutno nam je ocena 5:0. Nemamo nezadovoljne klijente. Tako da ćemo vidjeti u narednom periodu da li ćemo se širiti ili ostati na tom nivou male proizvodnje, zato što radimo premium proizvod i ne želimo da nas ima baš svuda. Tako da smo u pregovorima sa jednim lancem marketa, čekamo odgovor od njih, da li ćemo krenuti u priču i tako, znači radimo, sada smo u maloj proizvodnji. Sada i takva mala proizvodnja, da li je isplativo uopšte? Da li je isplativo ući u stvari u celu tu priču brendiranja, kako je rekao gospodin Delić, u celu priču marketinga na kraju krajeva? Pretpostavljam da je tu čitava paleta rada i odricanja, naravno od same proizvodnje, kao što ste rekli, koja je zadržala taj neki izvorni nivo, što bi se reklo, izvorni recept, ali sve ostalo traži i tekako i truda i naravno novca, pretpostavljam, i za zaštitu porekla i šta već, za jednostavno zaštitu proizvoda. Da li je to isplativo na tom nivou, što bi se rekao? Na ovom nivou je to na klackalici. Ali, kao i svaka investicijona stvar, vi ne znate u kom će pravcu ići priča dok to ne probate. Znači, vi morate da, ako imate ideju, krenete da investirate u nju, radite sa njome 1-2 i vidite da li to vredi ili ne. Znači, tržište će reći da, to je vredelo, ili će reći ne, to nije vredilo, kraj. Tako da, sa ovom proizvodnjom mi trenutno radimo 9 kg dnevno. Mala nam je količina, cena nam je 10 € po kilogramu. Uzeći u obzir da su sirevi preko 11 nedelja stari, da imaju preko 55% mlečne masti, znači 10 litara mleka nam ide u kilogram sira. Oni su po tim karakteristikama duplo jeftiniji od bilo koje uvozno i 3 puta jeftiniji od bilo koje uvozne vrste sira
te kategorije. Tako da verujem da će u nekom narednom periodu potrošači vidjeti da su za duplo manje pare došli do nečega što je jako okej, kvalitetno. Sirevi nemaju u sebi nijedan konzervans, nemaju veštačke arome, dima, znači potpuno su prirodni. Oni se peku sa slaninom, sat vremena na 200 stepeni, u mirnim pećima gde slanina lagano se peče sa sirom i ta aroma slanine probija u sam sira, tako da on prirodno dobija aromu. Sad pretpostavljam da su i to, rekli ste cenu, da kažem, finalnu cenu, međutim, pretpostavljam da ulaganja u sve to nisu ni malo naivna, obzirom da i to mleko koje se koristi za ovakav sir nije mleko koje košta sigurno 10 dinara, 15, ne znam, po litru, dodaci, pršuta, sve to košta, pretpostavljam. Tako da, ovo što ste rekli da je to sve na klackalici, mislim da možda čak ide i više na stranu troškova, što bi se rekli. Kažem vam, prva godina, to je ono što ispitujete gde ste, kako ljudi reaguju. Znate, ne možete vi odmah ići u visoku kategoriju, a imate nepoznato ime. Znate, da biste dobili poznato ime, treba vam mnogo novca za reklamu, da biste postali poznati, onda podižete cenu. Vi ste čak ostali na nivou, ako se ne varam, poljoprivrednog gazdinstva, tako? Niste pravili DOO i ne znam, neke kompanije. Da li ste zaštitili, da li ste krenuli u stvari u postupak zaštite? U proceduri smo u patentnom zavodu. Tamo ima više modela šta sve može da se zaštiti, tako da sam ja u proceduri nekih zaštita koje su moguće i realne za hranu. Tako da. Radimo na tome. Ide se ka tome. Priznanje je stiglo, što bi se reklo, to je svakako onako jedna odskočna daska sigurno za dalji rad. Gospodine Deliću, gde su po vama prednosti ovakvih etno brendova? Šta je to? Da li je to taj, da kažem, ukus te male serije ili se opet vraćamo na onu priču s početka da je to ipak nešto što bi trebalo da se bombastičnije, što bi rekli, najavljuje i prezentuje? Gde su te prednosti? U principu je prednost u to, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, u tim autohtonim, tradicionalnim proizvodima datog područja, date zemlje. Tako da kada smo mi u pitanju, kod nas je to malo, da tako kažemo, bačeno u zapećak, kako bi se reklo narodski. Ne pridaje se dovoljna pažnja tim proizvodima, ali mi pojedinačno kada odemo bilo gde, mi najpre tražimo nešto domaće, originalno, domaći proizvod koji je toliko s kolena na koleno, ne znam koliko, 3, 4 i više generacija u porodicama, u firmama, zadržao istu recepturu. Znači, prednost je u kvalitetu. Da nema kvalitet, on ne bi opstao toliko generacija. Ne bi bio. Mi smo imali među dobitnicima i proizvode koji su 250 i 300 godina. Po istoj recepturi odoleli svim eventualnim izazovima drugih proizvoda, uvoznih i tako dalje. Čuli smo da jedan tehnolog nije menjao recept svoje majke. Tako da... Nema potrebe zato što ona je verovatno i ona to od nekog svog pretka, bake ili kako kažu, znači taj recept nasledila. Tako da, znači, suština je da se ti autohtoni izvorni proizvodi što više promovišu, a toga na našem tržištu zaista u ovom nekom vidu nije bilo. I eto, to je bila jedna od naših osnovnih ideja da u masi tih nekih uvoznih proizvoda od kojih većina i nema kvalitet kakav imaju neki naši domaći, da eto tim našim domaćim proizvodima damo malo veći značaj. A naravno ostaje da se svako od njih izbori na svoj način, da u pogledu daljeg investiranja, ukrupnjavanja i tako dalje. Ovi mali proizvođači, mali i srednji proizvođači su prilično oprezni i ja to navodim ovako kao jednu dobru karakteristiku. Treba oprezno ići u investiranje. Ovo što je gospodin Miletić pričao, ne treba se zaletati. Prosto moram za sam kraj razgovora da vas pitam kako podstaći ljude koji još uvek nisu krenuli u ovakav neki vid proizvodnje i imaju neku ideju, kako ih podstaći da, što kažu, se oslobode i krenu
ovako kao gospodin Miletić na kraju krajeva sa malim nekim serijama? Potrebno je, iz ovog našeg primjera vidjeli smo da većina proizvoda je nastala iz nekog entuzijazma, neke generacije u porodici, u firmi, u zemljoradničkoj zadruzi, ljudi koji su se udružili, čisto iz entuzijazma da nešto u šta veruju, da probaju da to urade. I imamo jako dobre primjere. Ono što nedostaje, a evo i mi smo na promociji ovog izdanja imali priliku da vidimo da su resorna ministarstva koja prate ovu priču, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo za regionalni razvoj, na čijem je čelu ministar Milan Krkobabić, pa i Ministarstvo za rad, da su podržali ovu ideju i ovu priču u smislu da će oni u svom domenu da urade šta je potrebno. U smislu nekih podsticaja, smanjenja administrativne procedure i tako dalje. Čak i u smislu zaštite, što su malo pre pričali, ima nekih primjedbi da je može da bude povoljnija ta zaštita, da je možda malo nije adekvatna za te male proizvođače kao za neke velike. Znači da oni trebaju da imaju neki malo povoljniji tretman u toj proceduri zaštite. Bitno je da se o tome priča i da paralelno sa pričom ide u praksi, da se deluje u praksi i da se radi na to. Evo, što se tiče priče, mi smo tu, otvorili smo priču već treću emisiju, ako se ne varam, o etno brendovima. Evo, za sam kraj, Milane, neki plan za dalje, kratko, kada je reč o pečenom siru? Pa imamo za sljedeću sezonu još jedan novi ukus. Znači imamo 3 ukusa sa domaćom slaninom, sa slaninom mangulice i sa goveđom pršutom koji je pečen na puteru. Sir koji je pečen na puteru, tako da ima šmek na mleko. On u sebi ima sve elemente za halal i košer. I pojavit će se još jedan novi sa novom ambalažom, nalik tome. Tako da je to neki plan za naredni period. Kažem vam, ja ne ulazim u ozbiljnije investicije i širenje proizvodnje i sve nešto što prati sa gazdinstva na neko sljedeće preduzeće iz razloga dok nemate definisanijeg kupca. Ozbiljnijeg kupca koji će stajati za vas, koji će vam raditi... Pazite, meni je sir preko 11 nedelja star. Znači da bih ja tamo posle 11 nedelja imao robu neku za vas, ja moram da znam puno vremena unapred da ćemo mi da radimo. Tako je. Nije nešto što tipa kajmak ja ga danas pravim, pa je on, ne znam, za 4-5 dana već je stigao. Ne, ovo je neka ozbiljnija priča. O kojoj je gospodin Delić pričao. Tako da nema tu žurbe. Za dobru stvar morate da malo se strpite. I da se naravno vidimo i do godine na izboru za najbolji etno brend Srbije, zašto da ne. To je dobar primjer, ta španska pršuta, jer oni unapred znaju da im je prodata. O čemu smo pričali, da se svinja nije ni rodila, već je prodata kroz pršutu, što bi se reklo. Vama hvala što ste bili gosti našeg dobra, a ja evo moram prosto da probam ovaj pečeni sir i naravno da pozovem i moje kolege iza kamera da se pridruže. Ja bih samo za kraj rekao da ekonomski portal Privredni RS nastavlja ovu priču, da je ova akcija tradicionalna i da ćemo eto i iduće godine, a u hodu ćemo pratiti sva dešavanja na tržištu, imati i nove dobitnike i da ćemo se potruditi s naše strane da ovu priču guramo napred. Mi smo tu sa naše strane. Hvala vam najlepše. Hvala.